bathandi baye WTV ngithi uProfessor CM Lekhuleni inyanga muni inyanga ukuthi kodwa inyanga ukuthi twisisa yebakayina ezingishilo ngathi mina namhlanje ngalosihlanu ngiyayehla ngiyenzansi eMpumalanga le kaHoyi eBlock B bayazisho bazisho kodwa ngilaka Hoyi komatipoti ngambile namhlanje bafowethu ngoba nginobaba uNgomani ezingishilo ukuthi ngiyehla ngiyakuye ngizoba kunobaba uNgomani ngizoba nginabazalwane bakhe ngizoba nginabafundisi bakhe sikhuluma nabo kuyo le channel ye WTV ukuthi sibanikeze izinto ezikahle ngithi mlaleli nembukeli hamba nami sisayokhuluma nabo siyabonga. As I said kundifamba ndiyakaHoyi ama Easter law ithi Good Friday leswi namuhla minivonakala ndinaye Professor T Ngomani mamtiva anga bava wa mina hayi matswaliwa kambe kuri bava abango ibava wa kereke yale ngana meni ngati nikela kayo ku na meni ku he hosi inkomu mara hayi timakata kunteka Good Friday ya kunirila Jesu ondifana Jesu ondifuka na Jesu antanga iJesu mela ndite timaka kota kunditeka balwe angate nwananga hinkweru yale sendukuna me iri ndiyehlanele animtivi Jesu mentiva xikwembu lexi nga tumbuluxa atilo ni misava futhi xendla ka jambu ri huma ri tlhela ri pela lowun'wana va ngo Jesu se ndiyota hi mhaka balo loko nga ri swona vhele ku ani mihloniphi a ni nga tata la bangomani amen uteni pfala ndumba ni pfalile ni la amen kona swa ntloye siyabonga kakhulu bazalwane egameni lenkosi Jesu WTV abalandeli bonke abantu abasilandelayo ngihamba no Professor CM Lekhuleni ubishop wami ngiyamhlonipha kakhulu ngiyamthanda kakhulu oyekele konke wavala ama surgery wavala wonke umsebenzi wakhe weza namhlanje sikaHoyi 1348 94B esigodlweni noma headquarter yethu lesizoba khona namhlanje sithi lihlatshiwe iwundlu uhlatshiwe umkhosi silapho ke bazalwane ubaba uLekhuleni ukhuluma ngoJesu kodwa siyikhuluma ngelilanga isesende indlela ngoba angithi siyafunda kancane and into engimthandela yona akafuni ukulandela into angayizwisisi la eTemple of Praise we digging more information asiwothi umlilo omlotha obaswe ngabanye abantu but we read the Bible and connect nezulu sifuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu lokhu bakushiya bomkhulu nabo babomkhulu as mina one day I told you balandeli bami ukuthi mina I'm falling on a anointing of Levite noma abalevi ngithathe umsebenzi ezandleni zika KP Ngomane the later obe ubaba wami then naye okay uCM Lekhuleni nami si busy we digging we want to know ukuthi iwundlu noma iphasika kwenzakalani ngayo lana ngihamba nabo mama bami ababili nabo abathe no angibazi ukuthi bathi kwenze njani mama angongicazele konje make ngibani make mama ufwane ebandleni le Temple of Praise ku branch yaseNkangala in Promisprect mina zalwane umama Shaba wase Temple of Praise endaweni yaseNkangala size namhlanje ebandleni laKwaHoyi mina ke ibandla lasekhaya la ngikulele khona amen lana namhlanje size kuzohlanganyela nabanye amazalwane ngokuzobungazana ngokufa nokuvuka kaNkulunkulu okay uma kaMadolo eSprite ngize kaHoyi ngizele enkonzo kahle yepasika suka eJuzi yebo leKatlehong
umthetho weBhayibheli mphathi ngithi mina noma ngokuya ngami angithandi ukubusisa abantwana. Reason being umntwana ubusisa ngibabakhe kusho kwamphathi noma kusho kweBhayibheli lithi umntwana mkhulise ngendlela eyitoba ngayabani yakhe. Amen bazalwane. Umntwana ubusisa ngimake nababe. Athi umntwana ngufisela. Amen bazalwane. Njengoba umphethe seswami umuntu omkhulekela mina futhi ayengitandla. Kodwa ngithi umkhulekela nawe umbembe umama wakhe. Uthi uNkulunkulu ngiside kwendeke lokhu engikufisayo kulo mntwana. Amen bazalwane. Ngithi umntwana ngiyathakatha bese ngibusisa umntwana. Umntwana senimbone bathi uvuke kazi banibani. Reason being ukuthakatha nibade ekhaya ngoba nami ngivuka kabani ba. Yeah. Amen bazalwane. Umntwana mabamlethe enkosini akalethe ngibabe namake. So that bakhuluma isibusise emntwaneni wabo. Utoyenda lokhu kumele kube kwakhe. Sezwana bazalwane. Sidla amakhekhe kanti ngcolile. Lithi iBhayibheli khona baletha abantwana kuye. Kunabo mama abashiya abantwana kuphi ekhaya bamnika ibhaketi lamatamati. Bathi hamba uyothengisa amatamati. Athi khali umntwana athi ngifuna ukuyesontona. Hey uyongidisturba. Amen bazalwane. Ukwazi ukuthi lokhu kuyisono esiphinda phindiwe. Siseva sonke ngaphansi kwabamngomani. Amen bazalwane. Kunetigaba before ngitshela ukuthi nibekeleni la. Amen bazalwane. There is a misunderstanding. Ngenxa yokuthi ungazi ukuthi la akukhona ukokotho ungakaqali la. Engathi before sihlukana siphinde senze lento okuthiwa imvuselelo yokwazisa abazalwane ukuthi kuze uye la kumele uqale la. Kunaletinye izinto ukuthi bathi bantu babangomani noma bantu balimala enkonzweni noma uzumhlungu umuntu awukwazi ukusukuze kaLekhuleni ufika ukuthi ya uyabona Mateo akangiphathi kahle. Uza kungomani sowuqale phansi wabona ukuthi ngomani ngathi Lekhuleni akangithathele enhloko. Say please guys, before we separate, I see kumbuzele. Hallelujah bazalwane. Uzothanda ukwenza revision kancane uma izasikhombisa. The first one it was Luke 23 verse 34. Baba bathethelele
ngoba abakwazi abakwenzayo. Haleluya bazalwane. Bazalwane ngithetheleleni. Engibawonile, nengibanyathelile, nengibabulele emoyeni, ngithetheleleni. Ngiyaqolisa. Haleluya. Engibanyathelile, engibalimaze emoyeni, abangithethelele. Uthi uJesu bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Ijulile le ndaba le. Ngathi kube nami ngingenile lapha kumazwe asikhombisa. Sidefine lento izwakale kahle.